هم شوله دیگه مشکل کردید که این مثلا دوزا سال هم شولید که این با خودان که نه مثلا بو فروت نه بازاروان ویورزی دو یه باشه مثلا بو سرجی که نه مثلا بو خورنه چه درش یا جمدی یا مثلا در وقت دیگه کردی مثلا سعر یا باشه مریش کواس و مریش کردی یا دیگه مریش کردی مثلا عالم کرد بو خودان که نه بو هیکوان یا باشه بو خورنه مثلا هاي کن 12 هيك دولار من 13 هيك تين نداره 10 هيك مثلا نداره مشكو كردي يعني فايده يبوش تشكوجيت كان مثلا خلقي ما مشتري ما مثلا بيقول طلبيات مالتها مثلا تليفون ما كمالتها دوكي تاين اوميديه تاين شيلوزي خود خودي تاين دبنا من 10 ديك الفين 10 ديك الكردي مثلا كيلو نيفو كيمتن بمطعمه وزنه وان صوفي ام دي بودرس كاين مثلا جوتي ام بيكرين جو كابشون دي ام كرين مثلا دی چه بیشتر مثلا 30 ها نه 35 جانه دی وزنه مثلا دیگه کردی دی وزنه یه های دیگه هم بینی دیگه هندی راش قطران او ایک مثلا برهمیوی یلوا مثلا بو مثال مریش کوی هیکوی 5000 مثلا هاي دیگه تایلندیه هاي یه هندیه هاي یه قبرصیه هاي یه ترکیه هاي اوانه بنا شهر دیگه پیدکن دور ما هاي الورز زفستونه کرینو مریشکو دیگه لیت کردی الميدان کوش روز زفستونه یلا کو گرمه پتری 6 نفر و شین مثلا روزانه جیانو خود در باز بکن با کرینو فروندی خالجلا استفاده کرد با مثال مثلا دهن وری از اون طرف مثلا دوکی قدشه امیدیه وری از اون طرف و تشتی وری اغلب یه گندویا يدس خدون كي بيش يبيع حيلة ومثال مثلا بيقول بدي واجبه يجي صاد مش كوينم احتمال اساسا نفعل في بن خرب خوبن برا خلك ما جرينجيا كو باش مش كو كودي دات بو مثلا بو هيكو مثلا هيكو عملي شش بزوركي نه بس يو كودي احتمال بيقول خلك ما نيجي 4 بزوركي يعني بس شيء يلا يبوش ابو خلك ما مثلا 20 مش كبن احتمال جيونو يعني يبوش بقاتين خلقي ما يعني بولفي منطقة أغلبات بطالة حس كان شولي بخو بكن كسبتك بكن مجا يهدي الزفر نفا شولي بري بو بيرو يعني بمثال جوتات كان مثلا حيوان خدان كان مريشكو مثلا كرينو فرونو بازار كان يعني حش كسبتك كان يعني شول بكن برا ما أول مثلا في ميدان كشول كان دهوت روجونا ما مصرف عيولي يمشي ذات كيف الحمد لله باش يعني حتى حدقي